Rojbaş Kurdistaniye nêja sernavê çarpêl medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz. Berî ku em dest bi bernama xwe bikin, Dewleta Dagirkeriya Îranê çalakvanê zimanê Kurdî mamoste Zara Muhammedî 5 sal ceza kir. Em vê cezayê şermezar dikin. Tu zindanî, tu ceza, tu girtin nikare milletê Kurd ji tekoşîna wî ya azadî bişûn devixîne. Em helwesta mamoste Zara Muhammedî ya wêrek pîroz dikin û bi rastî jî ev helwesta wê li her çarperçeyê Kurdistanê deng veda. Temaşevanê nêja mijara me ya vê heftê zimanê Kurdî de rola komel û saziyên heremî ne. Berî ku em dest bi nîrxandina bûyeran û vê mijarê bikin, dixwazim ji hevkarê xwe re bêjim tu bi xêr hatî. Kek Henîfî tu bi xêr hatî? Gelek savî spas, silav temaşevanên hêja, hêvî dikim ku em bi hev re demekî berhemdar derbas bikin. Kek Henîfî ji sedema sersalê me navbêr da bû destpêkê dixwazim bipirsim sersala we çawa derbas bû di rojeva Diyarbekirê de, di rojeva Kurdistanê de çi ye? Tu karim vîya temaşevanê me şîrove bike, ez ê kêfxweş bim. Fermo kek Niha hema madem te behsa sersalê kir, ez ê ewlê ji sersalê dest pê bikim. Li Diyarbekir bi hinekî erê bi wisa pir bi kêf û coşnî bû lê belê li Diyarbekir jî sersala Kurdî a ku te dî roja sêzdeh mehê bi şev ku dikeve çardê mehê milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê ez zanim nizamin li perçêdina şewane lê li Bakurê Kurdistanê bi tevayî sersalê wê şevê pîroz dikin. Diyarbekirya jî roja çardê sêzdehê mehê ez li ofîsê bûm li wê semta ofîsê em bêjin navçeya ofîsê. Li wirê min li kolanê hinek milên hêr wisa bîstî kes bi jinemêr bi hev rane, pîrik û kalkê wan hene gopal di destê kalik dabû. O wek slogan digotin sersala we pîroz be, sersala we pîroz be, sersala we pîroz be digeriyan. Min jî hinekî da dûwana ez milên hêr hinek însan wisa nîvbertekê şandin. Ji alîkî da kefa wan tê kêf dikin li xweşa wan çi, ji alîkî da jî dibêjin wala tin ne xema vanan heye, dinya wa ye. Dinya wa bi serê me de hildiweşe, em nikarin îndî elektrîkê bikar bînin, nikarin em gaza xwezayî bikar bînin, teb diqat û sêqat biha biye û evana digerin bi xwedê dinya wan e. Hineke jî wisa digotin lê belê hineke jî kêf dikirin. Bi rastî wexta ku wisa kirin min wê dîmenê dî zarokatiya min jî hat ber çavê min. Di zarokatiya min de me sal sala wext derbas bû em roja wê şevê bûn ku were û em rakin tûrikê xwe, kalkê xwe, pîrka xwe me ji berê da ew dikir, me cilekî jina jî dihanî û me yekî li dikir pîrik û yekî jî dikir kalik. Kalik me rîkî ji pembû jê re çê dikir û gopalê xwe jî datanî destê xwe û em digeriyan mal bi mal em digeriyan. Ji bo ku em kêfa kevaniyê bînin ku kevanî tiştê xweş bide me ew dikir. Me em bêjin li gorî dilê kevaniyê hinek tişta digo. Me çi digo? Me digo serê salê binê salê Xwedê bihêle malxwe û kevaniya malê ew ê ku ezepê wan tune bûn. Ê ku ezepê wan hebûne em diketin nava derî me digo donî monî malî ava Xwedê filan keso bike zava. Ger ku hê nû zewcandî bûne jî li gundê me digo qerquş merquş Xwedê kurkî bavê dergûş ka das û werîs bidin me em herin pûş. Îcal me paşiyê wan tiştê ku me dicivand tabî hinek jê tiştê wan tune bûn genim ya savar didan me wî jî dikir Tirkiye xwe me dibir încer etarokî gundê me hebû me dibir cîkî wek beqaliya wî hebû me dibir wirê me li wir wî genimî o savarî difrot wî û me hêjîrê hişk distend.
و ام دچون مالکی بری داموی مال دست نشان کرد و ام چونوری او متشته خطاب به هبرات خوار او مکیف کرد ما دعوت کرد وی اوای سر سلام مکتبو از هویدارم کو سالانو به وسیله آزادی کردستان جبو هنگاوین ام بیژن او پیوست به دست پیک از دوی هویه دامه بله از جخینی وی دیاربکر چتین خبردان مثلا سوره کت بیرا دیاربکریا هفتی که ده هفتیه کو لسوره هنک خانیه کو چه کربون وان دبرین سوره وکرن و وان خانیه تسلیمی خودیه وان کرن لبله کس وان خانیه نممنونه دبیجن پر تشتگ نخواست چه کرنه دروبه حفظه پید که اردوغان دگو امت بگوه داره بکن تولدو لبله مخابن بیه حفصه فبیشن چنه نابه وانا فتیپی اتیپی دروبه وان پید که براستی ازو حواله که ام به هفره چون لناب سوره ام صریح یابنی گریان تتشتکی که مرب عجبینه براستی مندی یعنی ایجاد وک که اونجی دزانن ده سال 2015 دا لوری شر هندکا چه بون و لوری قدخیا درکتنا دروا هات اعلان کرن او قدخه حیانی ده هفتی برجی دوم کر لکیجان تاخا جواد پاشا فاتح پاشا دابان اوغلو و خاسرلی جمال یلدز و تاخا سواش دوین سواش محلسی لوان تاخا اوکبوبو هبید کم کویندی کر خلطین بوی رنگی نکن از اوساد کارم بیجم دیسا روجابک دیاربکریا جی اردوغان گو اوی ام بیجن حسکانا ادیرنه اوی حساب نا و امرالیه حساب جی ادیرنه بخوازه yani Öcalan hesap Demirtaş bixwaze indi heviyawan maye ko Kurd behev kevin HDP'yi behev kevin o rayê wan perçewerçe bibe û ji wirê hinek deng bigîjin wana û bûyî away li ser desthilatdariyê bimînin lê belê bi rastî ew wisa rehet nîne wayê wisa xwanê dike Diyarbekirî jî di wî warî da tînin ser mesela ew parlamentera navê wê çî güzel bû Selma nizam walahi min nivîsand bû li baxwe încar dibêjin erê Semra Güzel Diyarbekirê dibêjin divên eger ku Semra Güzel ceza dikin bira ewilê wan parlamenterên AKP ku bi fetora diçûn pêra fotoğrafa dikişandin destê wî maçî dikirin û vêga vê wî kirine serokê rêxistina îlegal bira ewilê wan jî ceza bikin paşê bira Semra jî ceza bikin Diyarbekirî jî wisa dibên bi rastî încar bi van tişta ez ne bawerim ku îndî Erdogan dikaribe desthilatdariya xwe xelas bike ez ê werim ser mijara paşî ez naxwazim pir dirêj bikim mijara paşî jî ew li çiyayê Çilan em bêjin Qirqlar Dağı ku Diyarbekirê divên Qirqlar Dağı ciyê ku Suzan Suzî kal wîrê xeniqiye ka çi biye pê tedî li serê wek ewkekî jî wek kulamekî jî heye li wirê daristanek tê çêkirin û şaredariya Diyarbekir divê em ew daristan ew ê bibe daristanek ji bo daristanên bîranînê navê wê daristanê jî em ê deynin Dewlet Bahçeli daristana Dewlet Bahçeli Diyarbekirî pir berteka hêşan didin wek tê zanîn di 1975 de keksîraç Türkeş hat Diyarbekir ew tê bîra Diyarbekiriya hatina Türkeş ku hat û nehiştin ku têkeve Diyarbekir doğru yani wî qewlandin bi rastî încar dibêjin wala her halde dîsa vana dixwazin ku tiştek wisa bê serê wana ez hêvî dikim ku bi xiracirê na bi xweşkayî ew bibe û şaredariya Diyarbekir aqlî selîm hereket bike û dev ji wê helwesta xwe
berdin. Yani aligre devlet Bahçeli rast Diyarbakır zede usa aligre vijitinin o tiştek ji boy Diyarbakır ji nekiriye ko navi bidin ve daristanı hebi dikim ko devj ve ervesta berdin ez dikarim iro van tişta bejim belki min دريج كر من ببورين ناس باسكك يعني في مالات تافابه هن آگاه داری و روژاوا دیاربکر روژاوا کردستانیش تماشاوانی مرشی رو بکر اج حواله رجی ریجا بکم برا میبانین ما بینن اکران ام دست به مجارا خواه نیر خاندنی بکن میوان منی هجانه جرزی از یه دست بکم میوان منی یکمین رزدار شرفخان جزیریه رزدار شرفخان جزیری نویسکار بردف که پلاتفورم زمان کردیه کسایت کی پر عالیه که شرفخان تو بخیراتی خیر خودل تبی سپاس دکم میوان می دویمین رزدار عزیز özalp رزدار عزیز özalp سروک شیوی داره که عزیز تو جب خیراتیه نف خیره دبی خیر و خوشی بی میوان می سیامین رزدار محمد چلیکره رزدار محمد چلیکر سروک کمل فرقی نیایی که محمد تو جب خیراتیه خیره خودل تبی گلک سپاس ون هر سجی بخیراتن هوانو سپاس که صاحب خیره خودل وبه سپاس مجارا ما زمان بری دست به برنامه خواه بکن کرت ویدیو که تماشا بکن و دست به برنامه خواه بکن بیت فقیه کبرا خالیه زمان کردی بیت فقیه کبرا خالیه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه زمان کردی بله ما ویدیو خوشی تماشا کر از یک شرف خان دست بکن که شرف خان جناب تا د مثلا زمان د دمکی درج د جیان اخواده به زمان مجول دبه و دمن و تالیه میسیون گرتیه تو سروک پلاتفورم زمان کردیه خاصی که ام د چاپمنی د شوپینن هر کو دشه خبات او گشت به کک شرف خان بری کنم دست به مجاردن بکنم دوی وارد جناب تا آگاهداری بدم و هن شاخی خال باجارین کردستانی و دوی وارد جناب تا دست بکن و امید بردوام بکن بله سپاس که سراج سلاف لکه محمد و لکه عزیز و هلبت لحنفیجی سلاف الوحما اری پرسا زمان دمک روجوی دیه هون دزانن پلاتفورم آمد برین ها 3 سال و نیوا آوه بو نه تفگر و پارتی سیاسی آتی آوه کرن هلبت وقتی گود دست پیکر دم دست پیکر چیک بو یعنی زحمتی هبون انک شک و شبه تفگر می سیاسی پارتی من در حقا هفته یعنی تانین زمان تشتی گو بری هاتبون کرن یا جی نه هاتبون کرن درد کتن روژوی لی اسکارم وینا بیجم خوشبختانه و گو کرده می باشور دبیجن یعنی اف 3 سال و نیوه ام هفره کار دکن باور بکن تو پرسکری که می جدی به هفره چیه نبونه بالعکس برواجی ویه که ام بیتر لهبدو بانیانه ام بیتر بر بهفده هاتنه ما بیتر هفدو فهم کریه ما بیتر هفدو ناس کریه و مدیتیه کو یعنی گلک تشتی گو مجهر جدا دکن تننه براستی یعنی دوار زمان و کلتور و ناسنامه ده اجبروی که یعنی وقتا ما دست بنا کر گل کاولو هنک اوی گو تری رشبینن دو گو پشتی دو مهدی بلا ببن و اف 3 سال و نیو وی کاری دکن و با من حتی نهاجی گو مرو بوجدان به مری ببینه گو دوا 3 سالاده چقا سکیماسیه مهبن
مغالطی کربن مشاشی کربن ما امزیده تیرا خواه اکتیف نبو بنجی یعنی الگورا دلی خواه جبر پاندمیه و جبر گلک تشتا دیسا جی پلاتفورم زمانی کردی پرسا زمانی کردی آنی روژوا کردا ایرو لحر واری ده هر واری ده اف پرسته نقاش کرن و یعنی کم زیده کرده ما هدی به گرینگیا زمانی خود حسن یعنی اش بدلا قوم هفدو سوجدار بکن و تا کردی نویساندیه و تا نویساندیه و تا نظام چاوا کریه گاو و گاوم بهلن گو اف پرسا زمان ده ناف کرده ما ده بلا ببه و ببه وکه یعنی بشک ناسنامه کردی سیاستا کردی یعنی کردستان از بولو بیجم کردستان به کردی از چی بکم جی يعني قلت الولات ما بتركيا باخذ بعربي باخذ وتا كردستان افكر وتا دوله جي تشكل قلت بتركيا اخذ بعربي اخذ زي بكم جي جبرويه كي يعني مثلا زمان ده قاف هشمنديه كي كردي افد به وهشمنديه زمان افد به ودوي ده تشي كسي جو خبات كرنا ام سپاسداري وانن وام وانا برئيسداري جي ببيرتينن واسكارن فيجي بجم افصال داوي شش مه داوي مهني كي جراني دا مگرانی دا سر شاخ پلتفرم زمان ام چون دست پیکر ام چون مردینه آوکر شاخه خو دورم چون باتمانه دورم چون سمسوره دورم چون رحای دوره ده نها وانه هيا امی دورا هرن شرناق و در دورا شرناق جزیر و نافچه میدن امی الورجی آوه بکن و دورا برنامج آگو ملحف کریه امی گاو جابر متروپولا جده هرن استانبول و ازمیر و تری جیگو کرد لیدجین لورجی امی بخوازن گو پرسا زمان ببه پرسا سرکه دوی وارده یعنی وگو مگوت یعنی حرتمو دائما داخویان یاد دنن بشداری مد یاد بن وقت نهار روژا و ساعتا و خوش به مالا و آوه به چارپل مدیاد وی وارده گلکی حساس هم دزانن لی یعنی گلک مدیا کردی جی دور ده گلکی پرفورمانسک باش ده باور بکن همه روژانه د مدیای می نتوی ده ای مزن یعنی ای گوره ده دوانا ده هر رو همه کم زده پرسا زمان درد که پیش پارلمنتری مد پیون کومل ما گونها و دو رئیسدار لجم وند میوانن او جی مره میوانن او کومل مثلا گل کی اکتیفن بارو اکتیفن کوملین ای سندیکای ماموستا ای پزیشکا ای و گل کی دنیا ای بازرگانی هر کس واری خوده پرسا زمان درد که پیش و دخوازه كيف شرف أمي بدهم من جعلية بحثا كوملين مكرن كوملين محلية لأو تشد بيجن قالك برسيماج جنابي ترهي أمي بلي كرمك إذا باشا هما از كيك عزيز دست بكم كيك عزيز وكيكو تيزانين وكومليا شيلي دري آواكر قالوا وچما وكومليا آواكر سببي ويچيه وون چه خباتا دکن از خوازم دوی واردات هنکی آگاهداری بدیمه. بله مرحبا شما اولا من دیراجی که شرف و یک محمد و تلویزیون آوارجی مالا و در فتح دانما کیف ما خوشم هوا پیروز دکن که کجا کمالین ما هنزانین کمالا آواکرن خواهش بر جواکیش بر و کچبریا گو دست بکریه هر کس شوار خواه کچبر بی مجبوری بی دویم رو و انسان خواه کچبر بلافنه بن بر مرو آگاهداری هفدو هبه خبر امرو شفده به روژ خواهش و نخواشی ده مرو کاره دف هبه بر وی های ما کماله خواهی آوا کرن و ام با کماله دجی براستی جیست سایان همشهری خواه سرکفتی نه خدمت او هم دکینه ام نخواشه و به علاقه دار دوین ام جنازه ما هبنا دعوت ما هبنا یعنی شینو شایی هم خود هم پبرنه جبرگو ام بلاب نبیم ما وقت چاتی که چکر و ام با ایشه خواه به خدمت خواه و جمع هبین خواه بردوام دکینه که اون تمثیل کاری کی جان دورانه از کارم هیم بکم بله شیوی کمالا شیوی در معنی شرنخ و نافچن و بله شرنخ و نافچن و کمالا شرنخ و یا نافچن و اجی سرو که کمالا شرنخ و نافچن و ما یعنی اپیان شرنخ جزیره سلوپیا اولو داره بیت شبابه گشتو خوناخه اپ یه هنه ام خبره گردوینه ام دیاربکر مدام ازراندیا
مثلا اول ده 1999 ماه 12 ده سرناو جزیره ما دو مزراند بی پشتی شرنخش بی ولایت ما گو ام هفرا و اشانه بردوام بکنه و ام خواه پیش بخیم مثلا پی که شرنخ و نفچن وی بله مالا و آبا و خوشهف او کنکر یا نخستیه ولا ايه ما ايه فارقين يا هنا حتى درناب ايه فارقين يا دا ايه بادك يا هنا نظام ايه كي هنا بويا واي وباشا واي ويكيتيا خوش بيك ابدا بابا من افيان تشتكي بيروزا ام كرد كنا كنا نظام يكيتيا هلا فازم فرصه كدجي اشتبكم كك عزيز ازانم كو بلاتفورم كي وجهي هي او وانكو ملايين كو ايه هرمي ايه امبيجن محلي وبلاتفورم اباكريه از خوازم تهنه کی بس اوی پلتفرم جیب کی جان کوملت دانه و بچاوای دکن تمثیل کاریا خو بچاوای دکن و بدوره دکن یا سروک کی وه از خوازم هنه کی تبس اوی جیب بله که جان اپ پلتفرم ما اجبر 7-8 ساله و وی علی ام پاپرا نیزه سریده 20-25 کومله مدن هفدو ما چند جاره جوین کرد ما وکه گوتی نقب خدا نخان لی دایا داوید ام نهو 13-14 کومله مانه ام پاپرا با 5 سال اتفاق کیو ما هیا لی ما دموکراسی عادیچ که نو خدا شکریه جاره اول ما گوتی هر ماه یک بردف که با کومله هیا بله گلک باشه های به جور کجی نقب خدا دجوینه که ام چپ کنه چه هم بکنه ام بچه کجا سیاسی کجا پارتی کجا سیاسی پارتی زیارت بکن ین بین زیارت هم کنه و های بده و مهده یعنی یه برده بک تمثیلیتی آمد که و ام جی چند کماله بجداره بد بینه گلک باشه ساعته و خوش به باشه که عزیزم پاشی جاردن التبگرن بله کک سیراج باشه گلک سپاس کک عزیز از کک محمد بپرسیم کک محمد جناب تش فرقی نیه و براسی فرقی نیه یک جه نابچه می بود تاریخ کردیم باکوری کردستان ده جیه کی گرینگ بگره ده مثلا زمانه ده مثلا هلوسیه ده یک دخوازم جناب تا بحثا کاملا فرقینی هم بکه و دو جی مراقه کی او گلو هون نها تکلیه خو چوا دمشینن هون تکلیه خو به کی جان زمانی دمشین بیسک بری مد استودیو دمدی مراق کر آگاه دویت دو آراد آگاه داری بدیم از کیف خوش بم سورز جو تلویزیون آوارا او جه حوال استودیوی را و تبا سلاف دکن فارقین تبا سهل و زمان کرد براستی اتخوازم به او سیدای ملاحماد دین دست پیکک چه بیجن و هاد بیجن و واره باو کالمه باجار ما فارقین بحر علم و عرمان تخت مروان زیرین یعنی وقتی فارقین تی گوتن مروانی تین بیرامه براستی دیرو که دا جیکوان قدیم هیه دوی معنی دا گلک سیاست مدار و جن کسایت هیجا جفارقین رابونه جي علم عرفان بيا يعني وقت مدرسة دا تدنيري ايكو هما طاوية دا بابو كالي مجيل ودري فقيتي وفلان كرنه مجيل ايوك سيدة ملا حسيني كوچك رابونه ايوك مفتي محمد بويانق ودري رابونه ايوك مجيل مهدي زانا ايوك سيدة ملا عبد الكريم وشيخ مصباح و دكتور يوسف عزيز اوغلو ام بجن گلک کسایت هجا جفارقین رابونه سرفرازی جی بحثوان دکارب که و تامین کم حتی دنیا آوا بجی بحثوان بردوام به یعنی فارقین باجاره کی کردستانیه یعنی جبره دا تی بیرامن لفارقین اما مستبون
لي عيب كما بحضرة بتركي أم مجول ببونا يعني وقت أم ببون مع مستر براستي أو عيب دهات كما بحضرة بتركي مجول يعني المالي هري المكتب أم تركي مجول ببون الدائرة فلان مش أم تركي مجول ببون للسوكي والجواتي والأم بيجي شنو شاهي هذا أم زمان فرمي كرمانجي طبعا ده هزارو دیادا و که کت عزیزی دا نشاندان و که کوچبر بون و هاتن دیاربکر لوه داره انسانش خورا کومل و سازیا آوا کرد ما فرقی نیاجی کومل آوا کرد بناوه کومل فرقی نی دوه داره دا مرد شینو شایی خدا جهر ممال تازیا مجن آوا کرد و دواره کلتوری دا انکی خباته مچه دون ما بحثا مروانيا نافبري دواري كلتري دا تبعثا خباطا كرج بركو اجي فارقين ما هرج خاصون جمله جن حنيفيه ملا باضي از فارقين ايجار از دخوازم به هنكي بحثا سري غولاني بكي چونكي غولاني تايبتمنديه که فارقين يعني از دخوازم تبعشان گوتنا بحثا سري غولاني بكي او خباطا وي كلتري چاندي چه آستیدایه به چه معنی اون دکن اون دخوازن پروژه کی چه بافرین دوی مسئله دا بله یعنی قاسی که مج اختیار و روسپی خو و هنک قسماً جدیر و کناسا فهم کریه وقتی دولتا مروانی هاتیه دامزراندن او روش بقاسی سه روژا شاهیک مزن چه بیه و دولمند و فقیره به هفره لسر صفره کی ام بیجن خوارن و خوارن خوب هفره کاری کنه و خوارنه یعنی küçük yamil zerbiya darvas bu sere gulane tebiramin ام بیجن دولمند گند دوار حیوانات مزن شرجت کرنو و ساوار و گوشت و فلان چید بو یعنی فقیر و زنگینه به هفره رئیس به سر و صفره پشت ما کومل آواکر جبو انبیات خر روجا و وکا مجوک رسمیت کی جرا چکر ام چند سالا بنان و آب و مهیر و نان تندوری و مشارداری اتوبزا دگرت و ایکو تاکس مجن وسیته وان هبون امکان خو ام دچون سر گلان روجا که ام بجن 14 گلانه دو یک گلانه ام دچون وک مالا باده و اوزه و ترکیه و ام بجن او جی پارکا سری گلانه کناویدانیا کانیا مازن کانیا نابین دوی هوای دیاربکر یعنی فرقین یه ام دیاربکر بود ام دچون ویده فرقین یه ویده اجدهاتن و شاید مازن چه بود یعنی ما خواست به دنگ بیجا مثلا ما چند سالی اول دنگ بیجا جیب خورا دبرویده حتی و چاقی بیجن سالی اول شهر داریم و بیجن روسپی جواتی جی بشتاری وان اویمه دبور وان اتکین قدیم مازن کنه چه اتکر اندی هات سویه کی وشا مثلا سریگلانی بو وکا بیجن محلی عیده که محلی حتی وقتی که فرقین ما مستمم گره به بیراتجی که حنیفی پر جارب سر گلانه مکتب جی هبو تصادف اوان روزا جی مفتش دهاتن پر جارب مفتش دهاتن زاروک همان مکتب کس زاروک پر کس ندمان یعنی اوجی حیث بودن ابیات چیه مسئله مگو والله ابیات شکل خوزاییه یعنی نبهم وان تشویق کنیا جبابو کاله وان دا بیا اوسا دوام دکه جغین سری گلانه مثلا وقت درنگا کاملا فرقی نه مباسا کسایت خوی مهم که یک جواناجی دکتر یوسف عزیزوغلو بو بیرانی ناوی چیکر 40 سالی آوی دا اوه کی مازن جوشک مازن نوینی و رسمی دشتی و چیکر ج دیاربکر ام جردنی پاوا کی پر قلبالق ام چونه فارقینی و خلق فارقینی جیو داره بشتار بود بیر آنی ناوی چکر دوی آردا دیسا ام بجوه کومله
دچێتکردنا مەزەلێ ماڵ عەبدولکەریم یعنی ئەو ژی شخصیەتێک مهمە مە ئەوە ویژی چێکرد و ji xeynî wî em bêjin di şîn û şahiya da em bi hevrane deraz meha Ramezanê da jî bi giranî dewlemendê me ê hal û wextê wan xweş e hinek alîkariyê maddî ji derneka me ratkir ew jî êk ku me tespît kiriye wan malbatê ku parê madî durumê wan nexweşin feqîr in bi wî hewayê sosyal aktivîtekî me wisa jî محمد gelek spas fermo pêş Hanifî بله کک شرف خان از خوازم جته بپرسم ازانم که ول چند باجاران شاخن پزکی آوا کرد جوانا یک جیجی شاخا یلحی آباتمانیه لگوری که مدیا جواکی دا ام بیجن دشوپینن پزکا باتمانه شاخا باتمانه چو سردانا پارتیا دوا و هنک اوکن گرم مساجین گرم دان دوای جی گو ام پشتگیریا زمان بکن و فلان ایجا از خوازم بپرسم یعنی اب پارتیین ترکیه‌ای ترکیه نزیکاتیا وانا و زمان ده چه آسته دایه ون زیارتن و با آواکی مرکزی جی و بوان را چه ببین آنا و دیسا بوی با گریدای روشا درسا بجارته چیه و او ایسال وکا که کرد نیتا وان هیه هنکی زیده دناب هولدانان داون جبوی درسا بجارته هلبت پرسکریک پرن از خوازم تباسا ویجیب کی به و سردانه با گریدای چلوش داردر کرد نزانم بله نه مثلا پارتی سیاسی ده از کارم همه اولو کرد گوتاره که بیجم یعنی نزانی گوبرین ها چند سالا پیشی ما انقره دست بکر وی چاقی ما پارتیا دموکراتیکا گلان HDP و CHP پارتیا کوماری yani CHP re u dura Saadet Partisi me ziyaret kir û me pirsê xwe û pirsgirêkê xwe ji ware gotin. Me li wê de kêl va hersî civîna jî eşkere me got zimanê Kurdî divê bibe zimanê perwerdê, zimanê Kurdî divê bibe zimanê resmî yani fermî. Me bi vî hawayî ji ware got mesela êgo gelekî baş pêşewaziya me kirin ê HDP bûn yani eşkere gotin em warene ji xwe hûn dizanin ku yek ji damezrînerê me jî damezrînê platformê Partiya Demokratîka Gelan e yani HDP'ye me Kılıçdaroğlu jî me guhdar kir yani birastî jî me guhdar kir û çî kir tu bertek filan nîşan nedan û gotinê bûlo tevayî got got Kurd miletekî qedîm in li rojhilata navîn û mafê wa heye bi zimanê xwe û kultura xwe û ji wê rojê û vir de jî Kılıçdaroğlu tu tiştekî din negotiye yani negotiye ne lê zêde kiriye wexta gocarna jî aciz dibe jî dibe ji gotina Kurdistan jî karaniya wî jî acizim dibêje vekirî dibêje yani dûr de me tu performansekî baş ji aliyê CHP de me nedî heman tişt li aliyê Saadet Partîsî jî wa jî gelek tiştê wilo girover û xweş û baş gotin yani erê mafê we ye wek şîrê dayika wel we helal e تدی او دبیقای کرد می بری 5 سالی نگو دو گوتنی ولو گروور گوتن امی هم اوی ساعت که چیز ببینم امی نما دین بکنم باسکی متا کردن پرو باسکی م بجیر ده هرن لذا و نزانن گو کرد من نما کرد برینه واجی پشتی ونا تشتکی اکتیویته کولو زیده یا جی داخویانی فرمی یا جی دوار بلند ندا پشتی وانا اف پارتی گو ج اخ پارتی قطیان yani و دوا پارتیسی و gelecek برین هاب چند ماه از هم حرسي بردف كي وحيد عبا وزياد جيلان او هردو جوامير جي بمره ام بهفره بردف كي فينانه ام چون مع انقره جي زيارت كرم چون جم gelecek جي ام چون جم دواجي يعني وانا جي گود پروگرام مده هيا ام دخوازن گو يعني تدي زماني كردي به زماني پرورده تو استنگي نشان ندان تو نگوتن نابه یا جي چه نابه بس واره كي مثلا زماني فرمي ده هنيكي برسي واهبون قالوا جو زماني كردي به زماني فرمي او تشي به
وید کویدت کار به مثلا ام بیژن دیپلماسیا ناو دولتی دوی کار به کار نای وید پارلمنت ده والحاصل وقال دفري ولو يعني تشتيقو جبو دولتي حساس مثلا بيجن دناف لشكرا ده بوليس ده فلان دور ده جو ام دي سابرا تكليه ما دوام به يعني وانا عيني وها قلت نقوتن نا برا زمان كردي نبي زمان فرمي بس قلت برا تكي هنك برسكري كان ام بهبرا بدنو بستينن ماشي جواره فكري قلت ما قلت كيجا رجا وخست ام وقت بلاتفورما زمان امي اريكاري وب نها ايجاد دربي وانا محلي جي هوالي می گوت پلتفرم دنه مثلا پلتفرما می باتمانی گو یک جوا چالاکه ایرو براستی جی آمی پزکه باتمانی چالاکه او جی امی مردینی جی و من روحا جی آوکر و من تری باشار می دیگو مبری گوتبون او جی گاف درن ایجام محلی يعني هرمي درن بارتيا دوا و گلجك و حتى از باورم هدا پاريجيد بينن لهنك جيا گوتنا مي هدا پاريجي ببينن ام ندجن كي بخوازج بو زماني كردي تشتكي بك فكرك واهبه بروجيك واهبه سمباتيا واهبه يعني بيجن اف زمان ما في كردايه ما في ملتي كرده وما في هي جو بزماني خو پروردن به امي وانا زيارت بكن تاني خطك مي صور هي ككي حنفي كي سراج وحوالي ميديني جو هدارت كن خطك مي صور هي تشي ثانيه او خطا صور ما قوتيه ام ما برا هديتنا تشيناك كما از كن جوار بيجم نا وقتا جو مهبه اعتراف كردا بك بيجا زماني كردي هي ما في كردا هي وكرد وقت ملتك هنا ام نابجن ام ونابين لي حتى جو نبيجن يعني اعتراف نكن فرمي نبيجن ام وانا نابين حتى از كارم فيش جوار بيجم يعني وقت آگاداری وقتا ما پارتیا گلجک داود اولوره و اوی در مدیتن گو چما هنارن جم مهپیجی افتشتی گون هامل فرگو مجواجی را بود ام ناخوازن هرن جم مهپه و عرضه ما بشکینه یا جی زمانی ما بچوک بکه یا شخصیتا کردا بچوک بکه امی برسیبه وی بدن يعني ام تجاري بن گوتنه واده ام نامینن اجبروا له ام ناخوازن نا عاجز بکن و نا برا او عاجز بکن لی روجا گو اعتراف کردا کرن گوتن کرد ملتك الرجلات نافين زماني وي هي كلتراوي هي سرچ عوامي مهبجي ببينن وامي والحس البارتيه ديجي اي تركا كيد بهبره بابي وانا ببين يعني اما او خطا ميسور او حتانها او خطا صوره ما برا غداري مجي باز زانبن ما حتانها داخواز اخ بارتي جكريه حتانها مجي اي بارتي جكريه لوانا برسوا من ندانه ايرو بيجنم تخوازن وببينن امي هرن واجب ببين ايرو يعني جبروا يكي إما أم تو جداية ولو مزن ناخنا بارتيا جو هنا بس وقو ما قلت يعني أف بارتيا مهبة أجو أم دبي نجات برست جو يعني تدري قاعدي حنفيجي كي حنفي بس كر قول ديار بكر دخوازن دارستانه كي بناوي دولة بخشلي تشيكن جو شارداري نا حنفيج بيرانك قيومه نشارداره أو أبي قولوا كي نشارداريات ديار بكره قيومه وايه يعني وقود بيجين سمرجة واليسي دقوتن يا واليه كولونياليست واليه متنجهكارا آويت نفيده كي نراي قرتيه جفر نقال ديار بكر قوتيه تمام تجمية كسي نقوتيه اجبرولوجي يعني او نشار دارن او قيومن وانا بريار دايا يعني وقو هوالاجي بحث كر ما براستي نها دولة باشريج بو كردا چكريا قوت تل ديار بكر پایتخت ميا او قصر ناوندك مي گرنگ هرميا كردستانيا دارستاني كي بناوي چيكه چكرياج مرما جبو چي يعني ما كسي كرد نمايا ما كرد قليانه بحزاره ككي محمد شريك البحثه مزني كرداك يوسف عزيز وغلو بقرا وحتى قال لك انساني دي يقو خدمت كردستاني راكرنا چما منابي دارستاني خو نابي والي نك چما مهرن يكي تركي انكار كارغو نجات پرستي مقابل كردات كمي نابي ويل دارستاني خو یک طرف خاندور ده سیاست دکن لها آنکا او بزانهی دخوازن پراوقاسیون اک چیکن زانن حساسیتا ملت کرد حساسیتا دیار بکریه هیه بزانهی اویتینن روژه و دخوازن جبوی روژه پیش حاضری بکن و پراوقاسیون هم بکن دوی واری ده دبی کرد شیار بن لی دبی حلوستا خواجی لهمبری وان اشکره بکن دکن جی كيك سيراز باور بكن في پیشنهاری في يعني داخوازی بینن رحای چیزی همان هلوستی بینن مردینه جی ببین شرنقشی ببین کویده که جی دولت باچلی کردستان تونه
لباجار اما توننه ویناج بو کرداج بو نرخی کرداج بو زمان مجبو ناسنامه مجبو قبول کردن اما تشتک نگوتیه کی امین کار کردنه یعنی از چی ما وینا لباجار اما کردا کی جاد به بلا ببر بلکی هر عثمانی اشغال ویده که از اگر ناوی پرخ کی بکن دولت باحچلی میشن پتونه لگول ولات ما به بیجن تو خدمت في ولات نکریه و تو رومتی کی تیگلی کی بلند لولات ما تونه گو ام ناوی دارستان خودشتی خلت بکن سپاس که شرف خان از بچ مالیه که عزیز ما که شرف خان گداری کر اختوال آنکا د روژوا کردا ده درسیم بجارته ای بخواسی کمش چاپمنی شوپان پارتی آزادی کردستان دمک بری هات سردان آوه و جوه دخواست کنن که هون پشگریا و کامپانیا درسیم بجارته بکن جناب تاج بوی درسین بجارته و داخوازا پشگریه و مکک شرف خان جی گداری کر اوجی و داخوازیه دک سروک پلتفرم زمان کردی جناب تاج چه بیجه کک عزیز که بیرون طبیعت است که اولیش که خاطر زیارت همایا پارتی آزادی کردستان که خوش بین و اف آگاهداری گهاندن ما ام به که خوش بین و اف حق مایا و اف راستی جی تشتك ولا ابو ام حميد خبره نه پارتی آزادی کردستان تنه نه پارتی سیاسی کردستان ملت کرد گل کرد تبدا دست خبده ها و پیشگیری به تشتر که زاروکن خو سری ده هیچ بریا دبیستانه یعنی دبیجن یا شوره چه بجن زاروکی وقتی نود دکن 3 سالی و حتی 6 سالی گرک مرو سر به هلوسته بسکنه و زاروکی خواب ریکه چیکیش چرا؟ تشتی کلاتکار مینا که بدم تشتا زاروکی ده مرو بعلمه بکبه مجیه مرو حتی عمر مرو هیا مرو و تشتی جبیر ناکه زاروکی حکی لب حتی بچه مکتب وشون در عالمه ممکنه یعنی هینه کردی راستی خوشیتایی نبه به وقتش برای دبیستانه به عالمه و دبیستانه داجی دوباره بکه راستی وقتی تمل خواگر او تشت هدیش بیرام رو نچه مثلا تشتی که زاروکی امرو در 5 سالی 3 سالی حتی 7 سالی وقتی امرو در عالم وقتی حافظه کرده تشبیه ده خطا نابه دیکبه و حافظه کردیه ده هدی تجاری جه در ناکبه اما وقتی امرو پیش که به ایرو یک وقت ما امر مده تشتا 2 پر نای بیره جبیر دیکه او تشتا گمرو 5 سالی 6 سالی 3 سالی و حتی 7 سالی مرو هیم ببه مرو فیره و تشته ببه هدی مرو و تشته نممکنش بیل بکه بروی هاوی زمان دایی که گرک دبیستان اول دا مرو دست بکه و جبر ببه وکه تبر وکه زانستی و که به حافظه قرطی مرو داشت بروی جی ام همیجی ام واسطه هوا و تلویزیون هوا و سوسیال مدیا هوا ام گازی ملت خواجی خلق خواجی گل خواجی دیگه ام هیبی رجاجی شواد کن حتی زارو که خواه به دست بجارته ده بلان سروی بسکنن مکتب ده دست بجارته هنج بجیرن بله گلک سپاس گلک سپاس کک عزیز ام بفترن کک محمد بله هون جبركو كومالين محلي براستي بيفندي و بقال رجلك خرطب ايجار يعني جبوكو زمان كردي ام بزاروكو مالباطان بدن حسكرن دبي ام تشبكن او يك ايد دياجي ام زاننكو فارقين منبع كردي بو زمان گلو ایرو لفارقین آسیملاسیون گیشتیه چه آسته از خوازم تهنکی بحثوی جیب به درفته از بچکه که اجید خوازم بحثوی دارستان کل سرناو دولت باخچلی روژه کردایه جانا مال شینه دا جیش خوش برد که تازیه مال میشینه هده و کوه کومله جانب کم نفرونیم اشتوا روژه به خبردانه از باور ناکم که خلقی دیاربکر رضا جویارا نشان بده یعنی اویت اشتکی برواجیه اویا نای قبول کرد
من اوا دكتور اسماعیل زغلی دا وقتی که چلو ششان دا دبه شاردار فارقینه هیوه چاقه بلکی تما وقفی ترکیه تنه دکتور اسماعیل زغلو و چاقه دسته تشتی پر مهم چید که توازن بحثایی پو در بحث زمان یک جه البته جای فارقینه لحف فارقینه لوه داره بلوطا داتینه به هزار داره بلوطا داتینه در وای ویدا بیره علتیکه چید در وای ویدا اوا کانیا مزنو کانیا ناوین هم جبونی بجن الکتریکه هم جبو آشا هم جبو باخچا هم جبو بخوارنه هم جبو مدربا یعنی روسیه می گلک هجا هنه که بجن لوی در ناوک لوی وره دانینه خویی و ناوا اکوی ناوی حق کن گلک هنه اتوازم اول ویا بجم و پشترا در باس مثلا درس بجارته ببین یعنی اجی وک ما مستکی مالنشین براستی طبعا که به دست ملت حق ملت کرد اوه که یعنی زمان کردیشی به وقت زمان کی فرمی و رسمی و تمامی قدمه ایتمه دا زارو که کرداشی به زمان کردی فیر زمان خود و درس کسابستی لی ایرو او درفت جبر کتنه از وقت ماموسته اکی از قیمه درس جارتر آجی یعنی وقتی افقا یاساج جی وقتی درکت 2012 و 13 وقتی درکت اجی و شغی ماموسته بو من وی چاقی جی پشتگیری و یاسایی کری از آن آجید کن یعنی حتی به امان درس بجارته زمان کردی کرمانجی آنزازاکی بیا ترجیح بکن خوازی برای هفته ساعت کی 2 ساعت بجی زارو که بچه کی هین زمان خوب بن یعنی آنا وکا آدره کل پوشت چه مشتری زمان اوسا بر بمرنه دیچن یعنی تبه که فارقین منبع زمان کردیه جیه مجوک فارقین وک جیوک جزیر وک بازی ده لی براستی اقا خنا خاپینن اندی لوان دراجی لگنداجی جانا امشون مثلا گنده مزر بیایه اتچمویده اندرم لوی دیجی بزارو بابرا پتی بشون ده ایجا کو وقت اف درسا بجارته هفته روزک بجی 2 ساعت بجی 3 ساعت بجی وقت کو بیا که مروتی و چاغه جبونی به درسه او هنک ماموسته زمان کردی جی لی لازمه خود که بیا ملت کرد هشمندی کی زیاده نشان بده یعنی به 500,000 به جن وقت ترجیح میکنه و چاغه وقت دفاع تو کی چید و مجبوره ماموستاجی بگیرتری و چقدر اوزمانش کی پرهیزی که ده ها شیرین ترجی بیه یعنی بیا تر نابینن لی همی بی هوایی ماسی بجی ترجیح درس بجارته به زمان کردی جزارو که خود تورنه خورا ام قیدی وان چکن ادبیم و تشتکی باشتر به از پیشگیریا بیتشتید که ادبیم ام هر شیار بکن جوات خدا ام دبیجن مثلا ام جوات ما محلی در نگه مدا کو وقت تشتیف سچید من پرسته ام پیشگیریا بیتشتید که اویا نایوه معنی که ام نابیجن براز زمان کردی به زمان رسمی خوزیو سابه بیا اما جبر که آنا تنه اف درس بجارته ام پیشگیریایی کن و ام قید زارو که خود تورنه خود چکن و هشمندیه چقا فراتر بکن باشه کاره نخوصان امر مدا ام آنا مجول دبن تبیرا من وقتی دست مکتبه کرد لفظه که به ترکی نظام بو ملیدان سبه رو آنا تورنه من زارو که مجی که دست به مکتبه کرد اوجی دیسا او بکردی نزانه یعنی وقتی که هر دوی معنی ده بیا فرصته که دوی ام فرصته به هفرا من هر پشتگیریا بیتشتیم که شکر ازرائیل بله كيك محمد براد بيراوه دا بيرات و كيك عزيز هردي داوجي وزانم بيزانن لازدي ساتيكم بيراوه بارویا آمده و اوگلک باروین می باکور کردستانه داخویانی دان پشتگیری دان و مسئله و دویژن کولجیکی و به اصولی دی چونکی او مدورن گرینندین دبستانان به اصولی دیکن
yani carna forman adın, carna form dedin, forma da nave dersa kurmancı o Kürtki zazaki tıneye وان جه در دخن و تشته و سادیت کو خلکه هات جوارا گو بارو دوی ام آمادنه کو ام دوار حقوقی دا آلیکاری بدن هم ولاتین خو از باورم کرد هنه کی دوی واری دا ایدی بون خودهشمندیه کی بلک یک سیراج از دیسا بچم آلیه کک شرف خان کک شرف خان بیسک بریم کک ممت گوداری کر او ماموسه لی تشتکی بالکش گو 2012 ده وقتا اف محفی کامپانیا درسیم بجارته دست پیکر جوی روژه از شوپینم ور تو ilgi علاقه کی ملت جه تونه بتایبتی جی دزگاه سیاسی ری ندان کو اف محفور پیش دخستن جناب تا روشنبیره که از تدشوپینم بالاتای اوور بیراته وقتا دما 1975 قاتلان آجی بساعتك دست بيكرن ساعتك درسين بجارته دست بيكرن ده هفته و هشتاده او ساعتك درسين بجارته بو 3 ساعتين كو مجبوري كت مفرداتا وي يا قاتلانا يا لإسبانيا نها يك جانا لجمع سياسات مدارين ما ياجي ام ببنيه پیشنگتيه دكتن تشتي بچوك پر زياده على قدر نابن ميزك 2012 و حتانی آنکه ما وقتی که پر و ما ونداکر لهگر ما وی حقی وکی ایرو آنکه بخواسی که از خباتا جناب و دشوپینم محر دو ریزدار آنجی آنکه شوپاند کک عزیز کک محمد تشتی بالکش کو نها به دمین به تالی تلویزیون کردی روشنبیر پارتی با آوایی که گرم نشانه نزدیکایی که جوی اوی هنه گلو گوری جناب تا اف ای سال تدی جناب تا جیزانه 21 مهی روژا تالیه گوری جناب تا و چعبداری انتا او الگو علاقه او حجبارا مراجعات تا زیده بکه یا نا یا جی تو چواشی رو ود که اف بیاره yani tişte gotin ka tişte cidene siyaseta me kurda ego li ser navê kurda siyasetê dikin di dema xwe de helwesta wan ne gelekî aqla nebû ez kurtî bêjim yani ême bixwe wexta got ev reform dest pê kir rastî me keçika xweşan keçika mû çaxî mafê wê hebû got bixwîne milgelek devera jî gotiye ew însan ew zarok وقتا گوش مکتبی دهات جمرد گود بابا من اف کردیه اف ترکیه ما کردیا وی چیه ترکیه وی چیه یعنی زمان به هفره مقایسه دکرین او کچکامن ها کردیا وی پر راحته و ایمی مزن شو هی ولونه لی مثلا او جبرگو چووی درزا بجارته و سلام ترجیح کر ایم ملکسی گوداری نکرد تشتکی گو راست به دوی مرو بکه یعنی سیاست جی پارتی جی جواد جی همه بیجن نا وقتا گود وجدان تده ده هشت تده ده عقلت تده تشتك راس به بكه قلت غلط جي كر بيش والله ما غلط كر لإما ما غلط نكر وقتها قو مقاب آبيت ما قو درزا بجارته تشتكي راس تجي خديه ما غلط نكر كس كرده قو إيرو بيجا درزا بجارته باشه نكاره بيجا والله الزمان پروردي بكردي ناخوازم أفقافك بو دريك بو قو ما فكرت وقت خده بلكي نها إيرو وگو حوالا جی آنی زمان وگو که محمد و حوالی دیجی آنی زمان حنفی جی یعنی بلکی ایرو 50,000 100,000 ماموستمی کردی هوانا گو درزی کردی بدانا لی مثلا وقتی گو نبو دولت جی من خیالا خو بدینه او هر 2 سال پیشی لگورا گو دانه یعنی تشتی گو البا مهنه معلومات گو البا مهنه جوار بیجم نزیکا هفته 80,000 شاگرد وی چاغي او سال پیشی ها مراجعات کربو ادبيجم دولتي جديد ديت جو وقتها قولوا هره وكرد جالكي يعني تري هلفا خو بدن سر وبالا خو بدن سر في مساله وبرسكريت بواره شي بما اجا بيروقراطي قد هرمي دنا مدير وقو كي حنفي قوت وقالك انسان دي بقالك جامبازيا قوتري
yani ser binoxumînin bixetimînin têkevin pêşiya wê ji dê û bavara nebêjin ya jî navê wê mesele ne zimanê Kurdî ye min ev vê jî ez bala we dikişînim navê wê ne zimanê Kurdî ye zimanê zindî dibêjin îcad nav de kî heye Arnawutî heye û Lazî heye û nizam çê gobêjin zimanê Kurdî yani Kirtkî û Kurmancî ez bawerim belkî millet bêtir jî bêje wela ez wê tercih dikim lê ev ê got bürokratên dikevin pêşiya va tişta heta hinek malumat ji me re hatine dibêje lîste çê dibe müracaat çê dibin 15-20 lê müdîr wana dûra winda dike dibêje kesî müracaat nekiriye yani şopandina wê çavdêriya got em bi dû de bikin me baş nekir îca hevalê me baro mesela a Diyarbekir û gelek deverê dî ji ware dibêjin bedela goş xelkêr bêjin müracaatê ji me bikin bera bi xwe herin bera kes bendî kesî nemîne herin ji mekteba re ji millî eğitimê bine bênavê ji ware bêjin ka çi qasene çilone em ew yani em parêzerin em çîkin hinekî di nav me Kurda de got em ji hev re gokê em ji hev re davêjin topê ji hev re davêjin em bêbera kekê Henefî bike Henefî bêbera kekê Mihemed bike Mihemed bêbera Sîrac bike Sîrac bêbera kekê Ezîz bike yani ew nebaşe kî li ku be bera wê birpirsiyariya xwezanî be û dwarê xwe de mesele bixwaze gav bavêje biraya min ev kampanya gunha we pirsî gava dîkekê Henefî jî pirsî ez negiham yani wext nebû ku ez qala vê meselê bikim îsal ji her sal baştir xuya dike yani kampanya got îsal me dest pê kir ême me dest pê kir ji berê de hûn zanin got em çi sala got heye daxuyanî derheqa zimanê Kurdî û derza hilbijarte me da me bang kir lêke ku tenê bang nebese niha mesela em bêjin du hevalê me hêja li wir kekê Ezîz û Mihemed komele hene di komela de divê tu bêje di şayiya de divê tu bêje welhasıl yani li ku pêwendiye Kurda bi hev re hebin gerek mirov vê meselê bîne rojevê qal bike bişteğile bêje gotina ser bike bêje min helwesta xwe bigirin filan ji bo gav bi gav ev hişmendî têk heve nav civata Kurda niha êmey rêxistinê me mezin hene baro gava dî hevala behs kir barowa Mêrdînê a Diyarbekir a Rihayê a gelek bajarê me de Batmanê niha ew wa xwe qursê zimanê Kurdî vekirine a wanê qursê zimanê Kurdî vekirine ev gavek baş e yani her çi qase qurs bo me ne çareseriya dawî bincî lê baş e tizanî bi xwe re hişmendiya ziman bilind dike îca ez bawerim got medya me mesela ez van hal vir bêjim bi rastî Rûdav ev hefta dawî gelekî performans baş da ser ziman hemê programê wa sadî sed ser mesela ziman e û derza bijarteye ûca parlamenter beşdar dibin serokê partiya beşdar dibin yani terî baro beşdar dibin her kesî dînin didin axaftin heger medya me dî hemê pêre wilo vê hişmendî tevger bikira em ê gelekî wê karê me hêsanîtir ba yani platforma zimanê Kurdî me platforma zimanê Kurdî kek Şerefxan divir de dixwazim pirsek ji cenabê te bipirsim niha em cenabê te bîstek berê got neh partî vê piştgiriya vê xebata me dike lê hewildan û xebatên cuda hene yê wek Hez Kurdê wek platforma tora çand û zimanê Kurdî gelo di nav we de jî ji bo vê mehfî bi dest xistin û nafikirin koordînasyoneke be hûn jî wan jî bikin şirîgê vê ewî ji navendekî hûn di rojê wer de bi hev re hereket bikin ew ê hîn ne baştir be tu çi difikire di wî warî de والله كيكي سيرة تشتي باش دبيجه تشتي بعقل دبيجه ليقو هاجر كردي ما اف عقل جم وهبا شخو نحو جيبو نه تور افا ببا ونحو جيبو نه هز كرد افا ببا ما نه بارتي وتفكر سياسي خست الناف خو ام تشون منو كيكي وحيد عبا وهوالي ميدن سادات وايات الله ام تشون مالدريه هدا باريجي خست مجهق باريجي رغود لي كردي مد في وارده براستي جانا جيل مهنات قرن لهبدو مهنات قرن ya te falan sala falan salê falan nizam çi te çilo kiribû te nizam çi kiribû yani ji bîra dike got pêşerojik me bi hev re heye derbasbûna me belkî em ne bi hev re bûn lo lê pêşeroja me bi hev re be zimanê Kurdî zimanê me hemaye mafê Kurda got em dest bixin siyasî be hiqûqî be kültür be çi be ê me hemaye ji hemû Kurda re ye yani ji ber wê yekê ez tere me tiştê tu dibêje tiştê bi aqilane ne û tiştê cî de ne bi torê re hinekî me xebatê hevbeş kirin لێ ئەو هەواڵێ مەی بۆ شوارد بێ هەست کورد ئەو gelekî tiştê tu ji muqabilî partiya me siyasî dibêjin partiya siyasî tiştek nekirine û nizanim terî wilo sûcdarîkî gelek bêmane ê baş te çi kiriye hetana madem tu ev qese partiya siyasî sûcdar dikî û ana tiştek nekiriye te çi kiriye te
yani katuji hesap bide peşi yani dehnik wara da piçeki dinav kurda da yani helwesteki ulu niv be edebi bunek çebuya zani herkes تري هفدو سوشدار بك وتنظام تشكريه يعني ايرو حتى رجا ايرو تشتي جو هاتنا كرين قالك جوا اذكارن بيصدي نوتي وا بارتي سياسي كرينه تكاري با بارتي انا عجبينه هدف نعجبينه باكي نعجبينه قدبي نعجبينه اما بارتي مي سياسي مثلا كردا درخستنا بيش توقاسه اما ولو بتشكي كتوبر هما تبيج ولا بارتي سياسي تشتك نكرنه ميش تبرس ما تشكريه دوچت كيش بو كردا يعني جبو زماني كردي اولو جبروي كي مثلا ما هز كردي ازنا بجم جركم بكن وراستجي جركم بكن لأو هوالجي جرك بتشكي أو تنسيونا وداك دبج في أف تشتيجو يعني تري سوشداريا قول مقابلي بارتي سياسي دكن عيبة مثلا بيجن بارلمنتر كاكو بارلمنتر مثلا حفتاد أبده بازدروجي داوي بلكي حيش نه بارلمنتري هدفي منه لبارلمنتا تركاب كردي داخلي دبيجه جرك ما في كردا بباراستين جرك زماني كردي بزماني فرمي جرك بإما يعني مرو أوقات هفدو سوشدار بكيج نباش دكين أفهم دكين إيرو بارلمنتري وا إيرو جي وسروكي واجي وبيشنجي واجي وبردفكي واجي في كاري دكين إيش خو بارتي ما يدي جروجا بيشي ده في كاري دكين يعني كيوش بس هكي وباك وقدبه وبارتيا كومونيست والحصل حركتها آزادي بارتيا وأفيدن وكي جواره بيجا ولا وكاري زماني كردي نكريه هم كيم كريه أزنا بيجم متيرا خكر ما كيم كريه لنجو كسي ديل درفي va partiya û va gruba gelekî xebatê mezin ji bo zimanê Kurdî kirine. Hinek weşanxane me hene ez dikarim têkem navberê. Belê min e weşanxane me hene ez ji war rêz digirim ew weşanxane got Kurdî diweşînin televizyonê me yani weşanê me ez ji wan jî rêz digirim wa jî xebat kiriye lê gelek ew kesê got mero sûcdar dikin xwe tiştek ji bo zimanê Kurdî nekirine yani. Kerem Belê. Kek Şeref Xan. Wek ku cenabê te zane di 21 mehê da ev mesela dersa bijarde diqede dema müracaata wî diqede îca piştî wî wê di rojeva pezekê da çi heve em zanin ku we kampanyakî ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdehiyê kampanyakî we dimeşe ez dixwazim hinekî tu behsa wê kampanyayê jî bikî ew kampanya di çi astê da ye di rojên pêş da nê çi bikin. Keko can 21 Sibatê 21 vê mehê ne dawiya dinyayê wê xebata me ji bo zimanê Kurdî dewam bike. Li niha tiştê got acîl me biryar dane me gotiye em çend panêla me dwarê hiqûq de hiqûq û zimanê Kurdî bi barê xwe re em amadekariya wê dikin yanî niha çima mesela ez niha li vir tişkî ji were bêjim çima baroyê me 3-4-5-6 baroyê me bi hev re naçin yani dadgeha anayasa yani a makazagonî a qanûna esasî nabêjin keko bira heval gelî dadwera di makazagona Tirkî de nabêje zimanê Kurdî û navê Kurdistan qedexeye çikî wilo tune me tu nedhesibînin wexta wilo be mero kare wana têxe zorê alî hiqûqî de yani Kurdistan navê Kurd û navê Kurdistan û zimanê Kurdî di qanûna esasî de ne qedexeye yani tune ye tenê dibêje zimanê fermî Tirkiye û dibêje zimanê perwerdê zimanê Tirkiye rast ew wilo ye ew jî alîkî waye lê dîrek jî nabêje zimanê we qedexeye niha gelek mesele wa warê wilo de hevalê me got parêzerên ê got barone rastî pasîv mane ez ji wer vekirî bêjim hevalê ticaretê pasîv mane nekirine yani gotin ew hew ji em ê va kara dewam bikin keko ev yek dido em ê 21 Sibatê dawiya ew kampanya me îmza çiqas li gor dilê me nemeşiyabe jî em ê dawiya wê bînin û em ê xebata xwe ji bo ziman dîsa berdewam bikin niyeta me ev e jî got îsal newroza îsal em ê ji partiyê xwe siyasî re û ji platformê re endamê xwe re bibêjin newroza îsal sedî sed divê beşek wê li ser zimanê Kurdî be yani hergav axaftinê siyasî got te astek bilind dene û em li ser hespê xwe ne û terî em dinyayê feteh dikin û dev ji wê ber de pirsa zimanê Kurdî pazde deqa be nivîskarek şairek siyasetmedarek parlamenterek şaredarek kît be beraber be pazde deqa li ser pirsa ziman giringiya ziman di newroza biaxive û dûra karibe ji xelkê re ji xelkê me re bêje ma hûn dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdî heger hûn bêjin erê dengê xwe bilind bikin
از باورم بو امولو بکن لإسطنبول والإزمير والدياربكر وتري باجار ميجو ام نوروز اللي بيروسكن 9 مليون و 10 مليون انسان بيجن اري ام زماني كردي تخوازن نهاد جبر برسكريكا بانديمي زحمت بو فيزيكي ام بيجين انسان الو يعني دو بيري حوالي مال باتماني فزكيا مي باتماني شويه مراجعتي قيوم كريا والي رغوتي تخوازم ستاند وكن ستاند يعني تريش بوغا امضا كون بكن نکرنه 4 جاری مراجعات کرنه قبول نکرنه یعنی آستنگ گلی کی مزل پیشیامت چه بود تنی کاری در که اسکا که بیجه ولا از امضا کن بکن یعنی جبروی که او مثلا امضا مادام مولویا امجی بتفکیش خلکی بپرسن خلکی خو نوروز هذا امی بیجن ایگو زمانی دخوازه زمانی کردی به زمانی فرمی و زمانی پرورده برا بیجه اری و دنگ خو بلم بکن از باور میلیون او انسان بیجن اری یعنی امجی دوی هنه کی تشتی نه ببینن چه نابگو ام بتقن جی خوده و ام تری ولو مورال ما بشكي بيتشينا بو ما بانديمي ام شلو كنت دنيال بنقو يبدو كانت بانديميه ده نعم تاني نه يعني حركتي كردي جبروا يكي كو خباتي ما دوام بكن ام الشاخي بلاتفورمي برفرهتر بكن وبرسا زمان يعني ايما نيتا ما اول برسا زمان حتى جو ام نجين ما في خو ودوام بكن ها وكورديناسيون جي دناف مدى ببا برباشه خوزي او ناوی چیه او گروه می دینی گو هنه امکاری بانه بات نجم هف ما بنگه پلاتفورم گاف فره بکرن حال باجارا مولود کن لباجارا سازی سیویل جید نام مدنه پارتی سیاسی جید نام مدنه و سازی سیویل جی لباتمان جی ولویل مردین جی ولویل روحای ولویل سمسوری ولویل املوانه ولو بکن یعنی گاف بگاف امی بخوازن بنگه وی کاری فرتر بکن و دف جوی او مناقشه گو اما ام نه سیاسی نه اما ام تريد ام سیویلن يعني او قلتني ولو طالومالو قلتني طالومالو تربيقي شرف خان ووحيد وهفالي زياد ونظام شيء كلاشكوف دستي مدنه ما كلاشكوف بردانا خركي امجي سيفيلن امجي فيكاري سيفيل دكن امجي فيكاري انساني هفالي ميرا وشمبيرن سياسه مدارن يعني دهنك الياده اف تليه جوج دربه دهنه از رجعتك من بريا تلفزيون ما وبريا شاربلي يا دفش فا بربريه بتشوتشيك وباسيت بردن يعني هنك زي خدم بشت ناوي شي خدم بشت هس كردي ودستي خد خمبيريكا وانا هنك جي تخازم بتوري بليزن ايواي من بارتي ما حمل باهبن ام هاتنا ودوزا ما تاني ازمانه حتى انها تشتكي جمره بيجن اف سي سالو نيفا بلاتفورما زماني كرديج غيني برسا زمان تو دفراده تشتي سياسي وكردي ما بيشينه بارتي ما بچوچك بك ياجي والحاصل هواداريا بارتيا بك وبيستيه تنت برسا زمان ده امهاتنا جمع وينا ام كارش خور بكن موديل جي يعني چما همه في موديلا جو بلاتفورما زمان تشكر باش يديج ده بكار نين يعني مثلا كيك شرف خان بحثا تقو موديل بكن امجي كومالي خو ببرسن كيف كيك خلفي بله كيك عزيز هما امجي موديل بوني دست بكن وكو جناب وجيزانه اف پلاتفورما زمان کردی براستی مدل کی نو امبیجنا ل مدل کی کول بر بچاف او گاون ارینی آوت هانی اولی نه پارتی ورستنه کو جدا نرینن وانی سیاسی هن هاتن برهف او جبوکو زمان کردی به زمان فرمی و به زمان پروردهی گوتن امی تکوشینه که بمشینن ایجا گلو بیاوه اوی کرد دکاربن لسر هن ام بیجن مجارین دجی یعنی وک والا ام دخوازن ام کرد دخوازن ام ناسنامه مد ماکازاگونا ترکیه دا جی بستینه ام جبوی وی جی ام خبات بمشینن به هفره یان جی والا ام دخوازن کو ایندی گرتیین سیاسی کرد بین بردان بسه بابو بسه و بیاوکی کرد یان والا ام دخوازن ناو باجارن ما ناو فارخین برا و فارخین چما دبین سیلوانیا ام وانا بخوازن ام لدورا وانا خوب بگینن هف او ام وک پلاتفورم چوا خبات دمشینه ام جی بوی خبات ام کرد ببن عالیه کی تدویجی چکک عزیز او خبات کوسا ممکنه کو مرو دمشینه بله تشتار نممکنش خوانینه سریدم و بجن و ام مجبورین جی یعنی داویه دجی ایرو ام نکی جی صبح ام دیسان مجبوره بتشتنه ام دست خبده هفدو
ام بجی زمان ما به زمان پروردهی زمان ما به زمان فرمی افین هنه یعنی براستی حق من و حق مرواتیه یا دیجی براستی وقت گویی اف گفتگاه یاد با گفتین ما براستی سالانه بلکه هی نه تنها ifade کردن هی نه چونه محکمه ام سر به براستی دست خبده سر به بسکنه آله دیتر و براستی ام مجبور هبی داویه ده دوی اموارین کلک هفدو ام حتی یک بیک به ام هر یک حتی نبی یک ام هر یک بیک که سیدو جگر کنوتی راستی دوی ام ببین یک دیتنا منو تبرا نوکه هفدو برینی منو تبرا نوکه هفدو بلکه از شته هستکم بلکه توش یه دی هستکی لی تشتا بنگهی داد به مرو مجبور به مرو شبدو حجب که دست خواب ده هفدو و با تشتا گوتی و تشتا سر ملت کرتش که پرزه از رما ام حبیب هابرا با تشتا جی بینی جه و ریا زمانی دا جی ام حمیجی کک شرفخان را و یه نوه کبیره هابال بین پشتگیریه و بکی و حتی جه و به ام جی ام حمیجی ام غیر اوریکاری ام نبدا بی ام بی دست خبلی دسته و ام بی بی کون چت که به سر ملما ام جی و تشتا بینین جه لی وقت اگود راستی پارزرن ما حقوق بیروسیان ما و شوارا چت بجنا افین هنه جه دست قبضه که اوشما زناتره حتی کمن پیشو ما بجن ام ببکین بناکین چکه او حقوق زانن با حقوق زانن ما راجی ام راستی باروارا پلان را ام حمیش کردی ام چنه زیارته و ام با تشتت بجین و ام بجی تشت مروباتی به تشت ولاتی به تشت بنگاهی به ام دست ما دست هواره مل ما مره هواره ام هر دمی حاضرین که محمد دستم باشخان دستم دنگم سحد که ام هر دمی چونه زیارت و صدقه همیش کرد ام دبیجین که بلکه ام هون ما بر ناس قلا ناسین ل ام هزارانه ام نه یکی نه دونه ام کوملا ام ارید بلا ام بجام ناسیاسینه ل افتشته گو ام نو بحث که نسیاسته افتشته ام بحث که افتشته حق مروباتیه نه اب حق انسانیتیه نه به مروباتشته ها رابینجه ها رابطشته براستی دست خانه ده یک تنه نکاره بارو تنه جیب سر خانه کاره چقاس یعنی پرزر جیب نکارن لی وقتی قوات خواه ببینن گله و انسان و ستقین و کمالین و سیاسی پارتی که لکه وابن یه اوجی جسارت جیب استینن و یه هستر بن یا قواتر بنشی چبر بیاوی مثلا دهی پر فیسبوک دخوان بارو مایا شرناخ کتاب کردی در سر یعنی سر حقوقه که ما مه نخواندی اجیل از با پیروز کرد از سفر سروک بار وجب گرما از راستی پیروز بایی قبیل زمان چه افتشتن هنه تشته گرینگن کی ده تو دست بکی شو ده شونده پیدا و های ضرر آینینه که عزیز از بخوازم تکم نابره اتشتك بالا تبكشين بسر تشتكي وقت زانين شر هندك او فردا شكستنك نابا كردا دا چه بو بهيويك چه بو حتى مثلا در ساحل بجارتنه داجي اگر کو هن مالبات نويرن جبر زختين دولته نويرن درس كردي هل بجيرن دبن ام هل بجيرن او دولت کو کارمند بن او بن و مجمع ملتیه باوجن و سبه زاروکه ما او فیشتن ما چه به او ضرر بده زاروکه ما جوی بونه یعنی دترسن کو درسا بجارته کردی جی هل بجیرن ایجار براستی هنک برادرین ما جی هنه دبن نابابو دبن درسا بجارده چیه یا والله حیانی کو کردی نبه زمان فرمی و نبه زمان پرورده ام تشتیدنه قبول نکن و ام درس بجارده جی قبول نکن شخو ابانا دبه سبب که دولت آره اسمیلاسیون ادا اینکه دیجی قرد بده دوی واری داونه چه بیجن که کو یعنی جبوی کرد و ختماندن درباس بکن ام کبره پچوک باویجن ام ایمازن ندن دسته خود بیچه این تراس کد میجی واره بگوتا راستی جی دبه اره ترسک هیا ترسک زی که ملت مده هیا راستی هن تشتا دا
زیاده هاتون ایشاندن ما همیش که در بدور و خورنا انجا توش پشوکی دست پی نکی تو یا مازن دست نوخی بلا نبیجم بابو چرا حتی بلا زمان نبی فرمی ام در یا بجارتاجی هل نبیجرن بلا هل بجرن بلا نهو درس زارو که خواهی بجارتا بلا هش بجرن چی برگو هکی او دست بکبه وقتی ایرو 10 دست پی بکه صبح ببه 5 دست به هزار یا هنگه ببه فرمیجی جبریان او که شرف خان مثالی که مینا که ودا قاتلین هایگو وقتی ولی شکرن ساعتی بکرن 3 ساعت بلا ماجی ایرو ساعتی بلا هفتی ساعتی به حسکه اما قبیل بکی و اما زارو که خوا لبا ودا وقتا گوتی هشیار بکنه بلا بکن بلا به صبح به هفتی 2 ساعت بلا بشرب به 3 ساعت یه به زمان فرمیجی هکی ام چوکی دست به نکن یا مازن ام دست ناخیم که با کنما یعنی بانگوازید که انسان خوا بلونه نبجن افند که بلون نبجن اره نبسا نهند کجی یعنی نبسا بلون مروش هند که دست بید که دخانه گلیچی برو دست سر به پروسی تاتیش خوش گو بلون مرو نبجه چوکه یان هند که نه بابا ام بنا خوزینه اما بخوزی اما سبا تشتن دیجی سر ببینه بهتر بخوزین اما دو تشت دی بخوزین بلا به 3 تشت بله سعادت خوش کیکو بله کیک سیراج باش گلک سپاس کیک عزیز از بچ مالی کیک محمد امزانن کو رولا دزگه و کامل سیویل ریوبرنا جواته ده جالی داده جالی گلک تشتندن رولکی ارینی دلیزه اری ارچخواز کامل آوه کامل محلی به و اون او بکن لی اون بخوازن نخوازن یعنی تگیلی او بسیاست جی هیا گاواده که عزیز تشتی خوش گو نها کردستان لترکی گلک بویر دقومن گاواده که شرف خان تشتی خوش گو یعنی ما پلاتفورم زمان کردی آوا کریه و نه پارتی پشگریه و خباته دکه ام بکار زمان علاقه در دبن لی اف جبوی جوات نمونه دبه نها جناب وجی کاملا فرقینیا آوا کریه و نکانم بیجن که علاقه ما به سیاست جی تونه لی کردستان سیاست ختمیه جواده افکار من که حنفی بحثا خالکی گرین کرد چند داخوازین لزگینی گلو اف کاملین مین دستگین مین سیویل کاملین مین دموکراتیک پارتین مین سیاسی روسیپین ما دوی ورن جم هف به هفره هنتشتا بکن سر چند خالا جنابه تا چه بکره دوی واریده که محمد گاو مرکاره چون پجدهره او normalleşme çe yani derb ki da ne merv karşı bitirsini o neji merv işte mazın bu kadar ne çebuni be yani burada eji abi küçük yani jiber mehnek mektepci xandiye mepçki devleteji naskiriye mamosteteji kiriye vakti بیشتر جهته ساعت کیجی زمان کردی کرمانچی آنزازاکی بکوه نوا مکتب او شرما زاروکا وجاره کی راده یعنی دواره نزی تلفن زنگی نه اولام بده زنگی باش نای نه باش نای پارازیت که همه هنگی دیجی خود نیزی اوکی بله نها از توازم بیا بیجم یعنی ev dersa بجارته بجارة ميا مهم يكجي ev yani ev dersa بجارته ام چقاس کاربن فرقتين ام بگینن 500,000 و چاقه دفاق تو اکی کاره چه ببینه و چاقه ماموس زمانه کردی کارن ورن سرکار و شغل زمان کردی و قرب که نان بینه یعنی ام وقتی که موان کامله وکر مال شینا
اتکارم و مینا که مال شینا زمان بجن دعای عربی آن ترکی بود یعنی آمد دیاربکر اما بخیر سیدالر می اولدار ما به هفرا دست داهر او جیب مرابون ام جیبوان رابون ما رنگ جوات مال شینا انا ازدکارم بیجم جسدی بلکی نوت زیده تریوی دعا جی و وعظ و نصیحت جی بیه کرمانجی اورونشتیه او ته ام بیجن سقنتیک تنگاسیک جی دوی واریدا نمایه یعنی بخورا نورمالleşme ekjitine. Kek Şerefxan tiştekî got. Bi rastî Newroza Parjî em çûn mesah kir ku we platforma zimanê Kurdî ve sistem çêkiriye ku meriv jî here hilbijêre û îmze bavêjî. Em çûn çend jî gotin welahî ew kirine yani rakirine. Demek ki polîsa ji wî mesela imzê ra jî astengî derxistin. Wê manê da heqîqeten eger Newroza îsal da em bêjin bangawazîkî mezin çê bibe erê na yani li ser vî em bêjin bi milyona însan tê ciyê Newrozê ev ya tiştekî pir muhîm e ez jî wek komelek mehellî piştgiriya vê fikrê pir dikim û tiştekî rast û dicî daye dibe ku em viya heqîqeten ew partiye siyasî û saziyê meydina tev bi hevra li wê derê aynî wek referandumek viya bi kar anîn ew ê tiştekî dicî dabe. Di warê dinê da yanî ku em piço piço qîma xwe bi yani min düşünce min fikra min ez bînim ku em gav gav herin belkî daha azadtir bibe, rehettir bibe, siviktir bibe. Ku em kevrê mezin bixwazin bi rastî em nikarin wî dakin û lêxinê. Ez dibêjim ku em hêdî dî herin û herkes di tenga xwe da. Çawa me di rengê malê şîna da waz û nesîhetê Erebî û Tirkî ana em bêj normal biye milletê me seydayê me pirê wan wazê xwe duayê xwe kurmancî jî dikin û oviya normalleşmeyekî bixwe anî. Dibir da ez û em yani em endî ezê werin em bi hevra yani herkes o do endî para ama em ê sivê îro çimkin sivê çimkin yani ha wextê ev qanûn derket em bêjin 2012-13 bû ev qanûn wextê derket ku ev hişmendiya me bi vî hawayê hebiya belkî îro em daha xurtir bûne ama ew çê nebû para ama gelo îro pêda yani her roj edbêm gere wek roja zimanê Kurdî be yani ne bêjin ji salê carekî tûcara yani rojeva me yek jê bira ev be o êdinê tiştê din jî çi hebin herkes çi siyasetê dike bira bike lê xalek jê dibe ku ev xala mesela ziman be çünkü çima ez ana di malbata xwe da di cîranê xwe da di gundê xwe da biya dibînim yedî li gunda jî zarokê me endî bi rastî bi hevra mijûl yani ev nesla me jî rabe yani wek ana agirê ku li puşt çe ziman sad hele tamam divî arê da em bêjin rewşenbîrê me kesayetê me hêja kitêba dinivîsînin şe'ra dinivîsînin beyta dinivîsînin mala wan hezar car ava em bêjin em li dîroka xwe dinêrin ku melayê Cezayirê tune biya em bêjin siyaqoş biya bêjin mewlûda kurmancî çê biya bi rastî em ana pir belengaz diman ama mala wan hezar car ava ji me ra mîratekî baş yeştine lê ji ana pêda dibe ku her roj meriv bike wek roja ziman û li ser viya bisekine û ew jî heta nekeve mektebê termiyet çekî jê ra çê nebe biraqe em bêjin îro
هفته برا ساعت کی بجی قیمه خو ام بوی بینه بوان درس بجارتب ام انا پشگیری بکن هیدی ام پیش دهارم باشه که محمد گلک مالا و آبابه ام گیشتن داویا برنامه خو از دخوازم گوتنین و داوی بستینم بله که شرف خان کرم که تی داویا برنامه گوتنین خوی داوی تیچویش كاكو دبرسا زمان ده كيف زيدا ما تشتي لازم مش هبرا قوتن لتالي ما قوت موديل ما فنكر يعني مثلا ناس تشي تفكرم هذا بيجم بلاتفورما زمان بوك موديل كي جو يعني هي او نقو ما دس بيكر يعني نقو ما بلاتفورما زمان اف موديل دس بيكر موديل اگو مرو بهبرا كار بكلو يعني مرو تشاوا دكارل سر هنك برسي شين بر تشا بهبرا كار بك يعني چما مثلا وي بلاتفورما كي ميجبو زاگونکی ماکزاگونکی دموکراتیک و تونه به و چما پلتفرمک مجبو پرسا انرژی کردستانی ولات ما تری ایرو گله کی مناقشه کردن انرژی و پترول و بنداوی گل کردستانی چه دبنو و کارانی ناغازی و گله تشتیدن یعنی ایرو انرژیا گل جواتا ما هي وک الټرناتیو مثلا دوراوی چما او پی وگریدای اکولوژی و پرسکریک در دوری ال ولات ما چما مرینی کار به مثلا پلتفرمکی گوت شبه وینا وک آمه كسيل دربناهي لحد كسي دقرجم خو مثلا آبه بك مثلا چما اميج بو خورتاج بو امبيجن اشكودا مثلا برسي جنا وقال تشتي يعني ما جواتا ما هندزانن جو مليون تشت لهنا مثلا جو مرو كاره البيجم با ام تشقاسه ام دوا بلاتفورما ده كاره بين جم هفدو ام بيترفدو ناس بكن ام بيترفدو تي بيجين واز سلوغانك ما هي از قالك جاري بيجم ام تي بيجين جو ام بروا داركينا كي محمد جو يوسف عايز يقول بلوت شاندن از بورم برويه اگر نشاش يعني ام بروا داركينا ام بيفازا مشاركينا يعني ام كردن داوي ده كشمش كسي تشترتونه باشترتونه وسياسات جبرا بدوري هف نخه برا منزيكي هفك يعني معرفتا مزن جهاد بونا مزن اوه جو ام كارم كردان نزيكي هفدو بكد وقتا قلت كرد دوري هف خستن تدلي واش كنان تبرداوا تو بيس كرين تو رزيل كرين تنظام شكرين تنبسر كتيه تنابي بسر كتي وقتا قلت كرد انين جم هفدوش بو ما في واي هف بش ها منه بس شد بيجم ما في كرداي هف بش شبن وقتا قو مش بو وانا هات جم هفدو باور بكم بهبره بسر كتيبه يعني هوالي متيك شو بيراوي كولا وما خص مزلكي نقل كي معرفتك قال كي مزنه بيل هوالي مجي بيجي بهبره وامكار جبروي كي او كلترا بهبره كار كريني منه از دوباره بكم كلترا بهبره كار كريني نام ما كردا ده باش رو ننشتيه هيفيا ما داخوازا ما اشكو زانم يعني تشي مني جو هي امكار بن وي كلتري او كلترا جو بهبره كار بكن مبدو قبول بكن بهبره كار بكن بوي ام دناف جواتا خود بلا بكن وي چا کس نکار به پشتا کردال عردی خزانی لگو ما ام بون گوری هفدو و گوجار ناز بیشم ام گوری هفن ام کاربن وی کلتوری خو دور بخینن و او کلتورا نتوی نتوایتی تشتی هفش درخم پیش از باور میم سرکتی بن و از با گوتنا سپاسی وجد کم و سپاس بوکی سراج و شکی حنفی و میوان مجی جبو اف در فدامه و خدای زمان کردی ناوی چیزیام کردی خوشه گلک سپاس که شرف خان از بچه مالی که عزیز گواده که شرف خان گوتنه خو کلتورا به هفره خبات پیشنیار اوی عالمی جناب تجبوی کلتوره و گوتنه خوی تالیه داوی تو جیبش همه کیف خوش بین فرمو که عزیز براستی جی تشتا درمه ده در باز بید تشتا اقلمه ده در باز بید که شرف خان آنی زمان امجی دبیجن بلانه باکه من برجی گو سیاست ما چه به دیتنا ما چه به نرین ما چه به بلا ببه لی ام پیشگیری هفزو که ام دیالوگ خود بکن هفرابین به دیالوگ هر تشته صافی کرن داخوزی ما وش ملت ما وش انسان ما وش خدای ما جی ما هف شیرین بکه ما هف بکه وکه برا لی بلا قد دیتنا ما و نرین ما نوکه هفدو به ام طرف زمانی بجی دبیجیم بلا نه سال جار که روز زمانی به بلا تم زمان اقلیم ده به و ام زمان خباخته به
شوا همیش کارا سرکفتن دکم و سپاس تلویزیون چارپنج دکم سپاس گلک سپاس کک عزیز بله کک محمد تیچ بیجی گوتنه تی داوی بله از خوازم اجید یا ببینیم گوتنه که به قیاس نفسه میزین عدالت یعنی نفس و قیاس کنم ببینیم یا ببین امپاتی لسر بیوک سلوغانه که اجید خوازم ببینیم زمان کردی شیرین و خوشه ورن ام به هورا جبو درس بجارته قید زاروک اوتورنه خود چه اویا درفتک اری پچو بجی از درفتک دبینیم چقا زاروک مل مکتب بکرمانجی وقتی به هورا خبر ده او شرما وان او بشکن چونکی زمان کردی وک زمان نزمکا دهات دیتن وقتی که مکتب او زاروک لمکتب به هورا بزمان خبردن اویا او بخورا تشت باش و نورمالleşme کی ببینه دوی معنی دا اسپاس کمش بو تلویزیون آوازی و ام به درفت جینا را بینن اگر ای سال که ام بجی ام دوام بکن حتی سال پیشیامه بی حقی آویدا برنده مالا واوا گلک سپاس گلک محمد کک سیراج کو بی ازناته و از جی گوتنه داوی بیج موتی یا نتراویا بگوتا خدا درشتر به اره بانگا من هم لسر ناوی خو هم لسر ناوی چارپل مدیای جه ملت کرد باکور کردستان ترکیه تب یک درسا بجارته هل بجیرن زاروکه خو بشینن وی درسه دو کامپان پشتگیریا کامپانیایا زمان کردی کو به زمان فرمی به زمان پرورده کو جاری پلتفرما زمان کردی و تورا چند زمان کردی ته مشاندن بکن این کو کردی نزانن حول بدن کو کردی هیم ببن این کو دزانن جی دهمو استا جیانه دا کردی هیوی دکم کو هون کردی بکاربینن او از بانگی همو کردان و همو سازی و ریخستن و پارتیین سویل و دزگین امبیجن را گاندنه و هر وکی دن دکم کو زمان کردی برابر و زمان سرکه سیاسی و روشنبیری و هر وکی دن دوی هیویه از گلک سپاس جه هر سه میوانن خورا مرا دکم و از سپاسی جه حوالین رژی راجی دکم مالوان آوابه و سپاس جبو تماشاوان هجا کو حتی نویگل مگودایی کریم که کسی گلک سپاس که حنفی تماشاوان هجا ما به سه ریزدار هجا را توی هفکار خو حنفی ما برنامه کی لسر زمان و رولا کوملین محلی دزگین سیویل کر برنامه کی برهمدار بو و خوزی که کرد همو به هشمندیه به هر سه ریزدارین کو فکری وان فکری معقول بون دوی مروب جگاوین بچوک دست پی بکه او گاوین بچوک هر کو دشته مزن بکه ام سپاسیا وان دکن سپاسیا و دکن سپاسیا حوالین رجی دکن کو حوالین پاش اکرانی آلیکاریامه کرن دکن حتی برنامه کی دن بمینن دخیر و خوشیه ده روش باش